истиқболи шумо дарвозаи дилро мекушоем. меҳмон дар Азия плюс. то оғози соли хониш муҳлати каме мондааст. мега мағозаи гелос намунаҳои гуногуни либосҳои мактабиро барои писарону духтарони аз синфи 1 то синфи 9 пешниҳод мекунад. сифати баланди туркӣ бо нархи арзон ба фоидаи хазинаи оилавии шумост. ин гуна нархҳоро дар ягон ҷой намеёбед. агар ёфтед маблағатонро 2 баробар зиёд карда бармегардонем. суроға собиқ мағозаи олами китобҳо рӯбарӯи Садбарг. телефон 190. салому алейкум дӯстони азиз, ман дуруди худ ва дуруди тамоми кормандони радиои Азия плюсро ба сами шумо мерасонам. барномаи дурбинро ин замон пешкаши шумо мекунем ва ман Орзу Исоев бо шумо ҳастам. чун рӯзи ҷумъа аст, шумо мунтазиред ки меҳмонро истиқбол бигиред ва меҳмони мо фарзанди шодравон, зиндагии, сарояндаи маҳбуби дилҳои ҳама, фарзанди Баҳром Ғафурӣ, Анушервон Ғафурӣ аст. Анушервонро даъват кардем ки дар бораи зиндагӣ ва рӯзу рӯз гори аҳли хонавода ҳарф бизанад. зеро аз марги Баҳром 1 сол сипарӣ гардид ва соли гузашта дар ҳамин шабу рӯз фоҷиа, накбати аз даст додани Баҳром Ғафурӣ тамоми кишварро печид ва ихлосмандонаш аз тамоми гӯшаву канори кишвар барои худоҳофизӣ, барои охирин бор дидани Баҳром Ғафурӣ ба хона, ба манзили истиқоматии онҳо рафтанд, ба ҳазрати мавлонои шаҳри Душанбе ва бо Баҳром Ғафурӣ худоҳофизӣ карданд. Баҳром Ғафурӣ рафт, вале санъати ӯ, таронаҳои ӯ ба ёдгор монд. имрӯз фарзанди Баҳром Ғафурӣ меҳмони мо аст. Анушервон, хуш омадед. раҳмати калонака Орзуҷон, саравал салому дуруди худро ба ҳар як ҳамватанони азиз ки дар кадом гӯшаи канори дунё ки бошанд моро айни ҳол гӯш карда истодан бо мо ҳастанд. салому дуруди худро расону ба ҳар яки онҳо ва миннатдории худро ба шумо ва радио Азия плюс мерасонам ки маро даъват кардед. ташаккур, хуш омадед бори дигар ва ман хотиррасон мекунам ки моро ҳам мебинанду ҳам мешнаванд. яъне шунавандаҳое ки ин замон ҳоло бо мо ҳастанд бояд бидонанд ки тавассути YouTube мо мустақиман нашр мешавем. шумо ба YouTube даромада шабакаи Азия плюс TV-ро пайдо кунед. Азия плюс ТВ. чунин шабака дорем мо ва тавассути ин шабака мо мустақиман нашр мешавем ва моро мебинанд. касоне ки тавассути YouTube моро тамошо мекунанд, барояшон дуруд мегӯем. бинандаҳои гироми қадр, онҳое ки тавассути YouTube моро тамошо мекунед, махсусан муҳоҷирони меҳнатӣ моро тавассути YouTube тамошо мекунанд, ба арзи тамошобинон низ саломи гарми хешро мерасонем ва ҳамчунин метавонед шумо занг бизанед ба телефони 44 6 107 107 ё тамос бигиред ба вайбери мо 8840107 рақами вайбери мо аст ва саволҳои худро метавонед ба Анушервон Ғафурӣ, фарзанди Баҳром Ғафурӣ пешкаш кунед. ва касоне ки берун аз кишвар қарор доранд, аввал плюс 992 ро бигиред, баъд 8840107 саволи худро пешкаш созед. ман шурӯъ мекунам аз саволҳои шумо. зеру саволҳо аллакай мо барномаро камакак дар Инстаграм дар бораи барнома ҳарф задем, гуфтем ки барнома нашр мешавад ва дарҳол ба воситаи вайбер саволҳо пешкаш шуданд. ман ин саволҳоро мехоҳам пешкаш кунам ба шумо. Анушервон, хуб, инҷо асик протиҷӣ. ман як додарак дорам, додараки ширин дорам, Асомиддин номаш, наворбардор. шумо мешинасед ба фикрам? Асомиддин савол пешкаш кардааст. ман сараввал ба Асомиддин ва ба ҳамаи бачаҳо дуруд мегӯям. Асомиддин менависад: салому алейкум, акай Орзуҷонам, Анушервон додарам салом. як суруди умри мо мераваду номи наку мемонад, мувофиқи талаб иҷро шавад. мо эфири шуморо тамошо дорем. хуб, шурӯъ мекунем. марҳамат. умри мо мераваду номи наку мемонад, номи наку мемонад, лаҳзаҳо мегузаранд, дидавару мемонад, дидавару мемонад. ин ҷаҳоне пури дард аст барои ҳама кас, номунанге ки ту дорӣ аз ту ин мемонад, аз ту ин мемонад, аз ту ин
میمانم. عجیب عجیب آفرین. اینجا باز یک نفر دیگر از مخلصان بهرام جان پدر شما شادروان نوشته است когда будет посвящен концерт нашей легенде Баҳром Ғафурӣ НР. یعنی کنسرت با مناسبت خاطرات پدر با مناسبت گرامی داشت یادی پدر کی برگزار می‌گردد؟ ما امسال خدا خواهد امسال همین سال در ماه فوریه یا که انور نیت کردیم که کنسرتی با نام پدر گذاریم. یعنی سال 2022. بله خدا خواهد ما در نیتمون هست که همین سال یک کنسرت بهره مخلصان پدرم بهره مخلصان خودم پیشکش کنیم. چرا ماه ینور و فوریه رو انتخاب کردید؟ چون که روزی 28 فوریه روزی تولدی. بله روز تولدی بهرام غفوری است. 28 فوریه. بله 29 فوریه ولی در 4 سال یک بار میاد. در 4 سال 28 میشه. 28 میشود. بله منتظر میمونیم. عجیب. بهرام خودش انسانی غیر مقرری بود و روز تولدش هم غیر مقرری است. امین می نویسد سلام 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 امین جان. امین فقط سلام برای شما فرستاده است. خوب ما اکنون برنامه رو که شروع کردیم من میخواهم درباره عموما زندگی حرف بزنید. 1 سال گذشته از مرگ پدر. در زندگی شما چی تغییرات به وقوع پیوست؟ چی دیگرگونی ها به وقوع پیوست؟ چی حال و هوا اهل خانواده رو فراگیر است؟ در این باره بگوید. بعدن که پدر از دنیا گذشت خیلی دیگر ما با کاری خود بودیم. وقتی که پدر بود زندگی در سرمونه هر کس مثال پروا یا چیزی نداری که بعدن پدر گذاشت خیلی با ما یک ضربه سخت شد. با عائله ما با همه ما خیلی ضربه سخت شد و حالا 1 سال سپری شد از بین. ما نمیدونیم چه خیلی 1 سال گذاشت. ما در حیرتیم که چه خیلی ما 1 سال به پدر زندگی کردیم. چه خیلی با خداوندم خیلی بزرگ است که صبر و طاقت به همه میده. اهل خانواده کمی به خود آمدند؟ به خود آمدند و باز هم نه. همین همیشه باید است چی در محفل ها چی در یگان معرکه می شود در خانه همیشه باید پدر هم هستیم جای خالی است. و اینجا باز سوال ها زیاد آمده ایستادند و من این سوال ها را حتما پیشکش میکنم. و یک چیزی دیگر با چی کارها مشغولید؟ شما گفتید که وقتی که پدر بود یعنی فارغ از تشویش های روزگار بی پروا میگشتید. حالا چی؟ حالا یکون کار میکنید؟ بله کار ایجادیات بعدم باز در کار دولتی هم میکنیم. در کجا کار دولتی؟ من در انسامبل نوروز کار میکنیم. من در شهری خیتای تحصیل میکردم. ما همین سال کنون آمدم باز نیتی رفتن داشتم در اونجا تحصیل رو ادامه خواستم دیم که ولی این مصیبت ها شدن آمدن. حالا در همینجا در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان تحصیل کرده شدم. خوب یعنی تحصیل رو اینجا ادامه میدید؟ بله. و منبع اساسی درآمد مثلا پدر شما بود بعد توی معرکه ها میرفت و همه احتیاجات خانه رو برآورده میکرد. حالا چی؟ حالا چگونه شما زندگی رو پیش میبرید؟ شکرانه خدا که و کی زندگی رو پیش میبرد در خانه؟ خیلی در خانه حالا دو دادری من یک تاش مکتب میخونه یک دیگهش دانشجو است. خدا نیز دانشجو هستم. حالا خدا میگم محفل ها و توی معرکه ها میروم. از همین حساب زندگی رو پیش میبرید؟ بله بله بله. و دادرهایتان هنوز کار نمیکنند؟ نه نه. برادرهای کوچک؟ مادر چی؟ مادر نه مادر خانشی. شما در همون حولی مادر بزرگ و پدر بزرگتون زندگی میکنید یا اینکه الهیده؟ ما راستیگه یک با خانه خودمون کشیدیم. خونمون در اونجا حالا در اونجا ماه ینور بود. بله ماه ینور بعد از گذشت پدرم به خانه خودمون اومدیم. یادم هست بهرام در یکی از صحبت ها به من گفته بود که ساختمان دارد خانه میسازد. بله بله. و ناتمام بود همان ساختمان. بله پدر ساختمان رو ناتمام کرده بود. مثال ما در احاجی ساختمان بودیم. باید خانه رو نیت کرده بود پدرم که بیا انشالله
хонаро ки сохтем дар моҳам як ҳоло ба анҷом расондед? хонадор мекунем. ҳоло ба анҷом расондед сохтмон? бале ба анҷом. ба ҳамон ҷо кӯчидед рафтед? бале дар он ҷо зиндагӣ дорем, худо хоҳад. ҳамроҳи модар, ҳамроҳи додарон. бисёр хуб. дӯстони азиз, Анушервонро Ғафурӣ, Писари Баҳром Ғафурӣ зан мегирад ба наздикӣ ва дақиқашро баъд аз чанд дақиқа мо ба шумо мегӯем ки кай зан мегирад, чӣ гуна зан мегирад ва киро интихоб кардааст. хулоса дар ин бора баъди чанде суҳбат хоҳем кард. бо радиои Азия плюс бимонед. қурби асъор дар Азия плюс. бонки миллии тоҷикистон имрӯз $1 амрикоиро 11 сомониву 32 дирам
золи бачагона мардона занона дар рӯбарӯи садбарг иморати нав қабати дуюми ҳамин бино. дӯстони азиз, дар бораи зангирии Анушервон ҳарф мезанем. Анушервон Писари Баҳром Ғафурӣ зан мегирад. кай тӯи кай барпо мешавад? тӯи насиб бошад ҳамин моҳ рӯзи 21 август. ҳамаро даъват мекунам. лекин аз ҳад зиёд даъват накунед, зеро мувофиқи танзими расму оин шумо бояд теъдоди муайяни меҳмонҳоро даъват кунед. бо наган ки даъват намекунам. хайр, акнун дар куҷое ки бошед метавонед шодӣ бикунед, хурсандӣ бикунед ва хурсандии Анушервонро тақсим кунед. зеро баъди он фоҷиае ки ба сари хонаводаи Баҳром Ғафурӣ омад, фикр мекунам ки ин тӯй каме шодӣ мебахшад ба онҳо, каме нишод мебахшад, каме дили онҳоро гарм мекунад ба зиндагӣ. ва бигӯед ки чӣ гуна инҷо бачаҳо тавассути инстаграми Анушервон мустақим нашр мешавем. инстаграми Анушервон бо ҳуруфи лотинӣ Анушервон Ғафурӣ аст. ҳамин Анушервони Баҳром. Анушервони Баҳром тире дорад, тире поён. Анушервони тире Баҳром тире официал. Анушервони тире поён Баҳром official бо ҳуруфи лотинӣ. сар бизанед, мо нашр мешавем ва он ҷо дар инстаграми Анушервон як нафар мепурсад, як саволи аҷоиб додааст, мепурсад ки зангирӣ қимат бошад дар Тоҷикистон. ва ман гуфтам ки дар чанд сум занг гирифтед ба Анушервон? не оли кредит ҳам мешавад. яъне аз алиф қарз. ё тоба. яъне хуш кардаатонро гирифтед ё чӣ тавр интихоб кардед худатон ё модар интихоб кард? не худам интихоб кардам. аз аҳли санъат аст ё на? не, аз аҳли санъат нест. хулоса яъне бо ишқу муҳаббат якдигарро интихоб кардед? бале. аҳа. духтар аз шаҳри Душанбе аст ё аз ягон минтақаи дигар? аз шаҳри Душанбе. аз шаҳри Душанбе. бо ҳам шиносоӣ доштед чанд сол? бале. чанд сол? дар як ҷо мехондем. дар куҷо? дар консерваторияи миллӣ мехондам. дар консерваторияи миллӣ. яъне боз мегӯед ки аз аҳли санъат нест? не, буду нест дигар. яъне чӣ, навозанда мехонд? чӣ буд? бале. навозандаи кадом асбоб? скрипка, чӣ гуна асбобҳо? дар кадом бахши консерватория таҳсил мекард арӯзшавандаи шумо? дар бахш рости гап давидум нест ака бахду. кадом бахш буд? яъне дар ҳамон консерватория таҳсил мекард. ҳоло хатм кард? бале. хеле хуб. зеро ду одами эҷодкор агар як ҷо бишаванд ягон зебоие меофаранд. иш баъд маълум мешавад. хеле хуб. чӣ нақшаҳо доред? яъне дар зиндагӣ масалан ҳоло дар дурнамо дар нақшаҳои шумо чӣ аст? дар нақшаҳо худо хоҳад мо ҳамин ният кардем ки соли падару тем баъдан иншоалло ки ин тӯю маъракаҳо гузаранд. иншоалло як клипи нав омода карда истодаем ки худо хоҳад ба рӯзҳои наздик пешкаши мухлисон мегардад. баъдан ҳамин сол ният кардем ки як 3-4 суруди нав бо клипаш кунем пешниҳоди мухлисон. баъдан консерт доданем ҳамин сол. ва ҳамун саволе ки дар инстаграм як ҷавон дод, бисёр саволи ба маврид аст. яъне дар чанд сум зангирӣ қимат шуда бошад? чанд сум шуда бошад? не қимат чидаги нест. гуфтам ки агар кредитам қарз кардед? не ака. не хак. яъне маблағ буд? бале, маблағ буд. ман падарам ният карда будам ки ман дар шаҳри Москва будам. ният карда будам ки ҳамин хонаро тамом кунем, ҳамин сохтмонро тамом кунем. мо соли Анушервонро зан медем. як сол пеш моҳои ҳамин октябр ноябр нияти тӯй доштем ки ин хел мусибатҳо шид. баъдан хай гуфтем хай солашро тем иншоалло ки бод. яъне шумо фарзанди калонии хонадон ҳастед? чанд бародари дигар доред? 2 додар дорум, як хоҳар. 2 додар, як хоҳар. 4 касед? 4 кас. бале. 4 кас. додари шумо таҳсил мекунад? донишҷӯ аст? додари дуюмгиам эҳсон ки дар академияи миллиса таҳсил мекунад. юсуф ҷон ки хурдиамон аст, писари хурдӣ
در مکتب میخواد. در مکتب موسیقی میخوند. ای خواهری مایدکی هم که اصلا که اینجاگی در همین چند ساله است؟ صنف سه. بله. خوب علاقه 21 توی است. بله. 21 توی. خدا خواهد. انیخ کرده توی رو. در کدام طرف خانه برگزار میکنه توی رو؟ راستی که بکن نمیکنم. یعنی بازمو بازی نمیکنم. بازمو بازی نمیکنم. این هم به خاطر احترامی پدر. بله. معرکه در کجا میگذارد؟ معرکه در خونه. در خانه خودتون؟ بله. 21 آگوست ساعت 8 آشینه ها رو بیاین. بچه‌شم من رو میارم به سوال‌هایی که اینجا پیشکش شدند. خوب اینجا می‌نویسند если сможете пожалуйста поставьте песню Баҳрома Ғафурӣ умри ман ремикс пишет НР. Спасибо, учтем. боз инҷо саволҳо ҳастанд. инҷо як нафари дигар бо номи Аллоҳи бузург навиштааст. смс маро ҳам хонед. орзу як сураи падарро зинда сароянд. ин дархостро мо ҳатман иҷро мекунем. ардашер убайдуллозода ба мо навиштааст. ба анушервон бароро комёбӣ хоҳонем. дар оянда мо ҳамеша дар бараш ҳастем. аз номи убайдуллозода ардашер. ардашер бародари азиз. сипос ардашер. зинда бош ака ардашер ҷон. ва ман сипос мегӯям ба ардашер зеро шумо ин анушервонро тарк намекунед барои эҳтироми падараш, барои ҳунари падараш ва барои ҳунари худаш низ. ман сипос мегӯям бар шумо ардашер. хуб инҷо боз дархост карданд. рано яке аз шунавандаҳои доимии мо боз навиштааст. рано дуруд мегӯям бар шумо. рано менависад даша баха только получила хорошенькая собралась компания, я вам скажу спасибо вам рано огромное. паёми шумо нав омад ва инҷо чун дархост карданд ки таронае бисароем. ман фикр мекунам ки агар як тарона барои муҳоҷирон бисароем, зеро инҷо хоҳиш карданд як нафар аз шунавандаҳо бинандаҳо ва шунавандаҳо ки тавассути YouTube моро имрӯз тамошо мекунанд навиштанд ки барои ғарибон як шеъре бисароем. ва ёдам ҳаст ки Баҳром Ғафурӣ як таронае дошт. ай муҳоҷир бачаи саргардони тоҷик, наврӯз мерасад, дар базми ватан боз биё ҷои ту холист. ин тарона ба қалами яке аз рӯзноманигорони бисёр шинохта бале фарҳоди милод тааллуқ дорад. шеъри хеле зебо аст ва барои муҳоҷироне ки ин замон бо YouTube моро мебинанд. ай муҳоҷир бачаи саргардони тоҷиқ, наврӯз мерасад, дар базми ватан боз биё ҷои ту холист. дар базми ватан боз биё ҷои ту холист. ай муҳоҷир бачаи саргардони тоҷик, наврӯз мерасад, дар базми ватан боз биё ҷои ту холист. дар базми ватан боз биё ҷои ту холист. аҷоиб аҷоиб, браво. ин кафкубиҳо садо медиҳанд ба хотири анушервон. аҷоиб. инҷо ҷумахон як аз шунавандаҳои радиои Азия плюс навиштааст. салом анушервон, ку шумо ба воситаи алиф занг гиред, баъд мо ҳам мегирем. ку бинем осон аст ё не? бачаҳо, ман ин тавсияро ба шумо намедиҳам. яъне аз бонкҳо қарз гирифта зан нагиред, зеро кандани қарз кори душвор аст. дар ин баробар боз зан мегиред ва зан талаботи худро дорад. ҳар рӯз чизи харидан дар кор. ин гапа бара як дӯстум гуфт. ба гуфтам чӣ хеши туи чӣ халиши? гуфт алиф сармоя қарз кардем, бурдем зана гирифтем, зан буромад рафтем ки қарз монда. бубинед аз бонк қарз гирифтааст, зан гирифтааст ва баъди чанде зан баромада меравад, ҷудо мешавад, вале қарз боқӣ мемонад. ин шабеҳи як латифа шуд аллакай. хуб дӯстони азиз, баъди чанде суҳбатро бо Анушервони Ғафурӣ, Писари Баҳром Ғафурӣ идома медиҳем. бо радиои Азия плюс бимонед. ҳоло як бахши бисёр ҷолиб пешкаши шумо мегардад. баъд аз ин машрӯи хабарҳо ва баъд аз ин як таронаи Анушервон Ғафурӣ садо хоҳад дод. Мир в цифрах.
диҳем сарпарасти барнома ширкати гилос мега мағозаи фурӯши либосу пойафзоли бачагона занона мардона дар рӯбарӯи садбарг қабати дуюми иморати нав назди гузаргоҳи зерзаминӣ собиқ мағозаи олами китобҳо ба он ҷо сар бизанед ва либоси писандидаро барои худ интихоб кунед. дӯстони азиз, Анушервонро Ғафурӣ, Писари Шодравон Баҳром Ғафурӣ меҳмони радиои Азия плюс аст. марҳамат, саволҳои худро пешкаш кунед, занг бизанед ба телефони 44 6 107 107. телефони мо дар хидмати шумо аст. ҳамчунин вайбер, тавассути вайбер боз паём фиристоданд. гулҷаҳон, яке аз шунавандаҳои доимии мо, менависад: ман фаҳмида будам ки бо Билол концерт мегузаронед. ба хотири ёдбуди Баҳром Ғафурӣ 7 август барои чӣ баргузор нашуд? ба шумо барори кор хоҳонам. Анушервон, овозатон ба овози падаратон монанд аст. дилам хело реш мешавад. муваффақият мехоҳам ба шумо, Анушервон. ин гулҷаҳон роҳруб аст, роҳ мерубад ва шунавандаи доимии радиои Азия плюс аст. худо нигаҳбонтон бошад. апаҷони азиз, раҳмати калон барои суханои нектон. мо ният карда будем, ака 7 август. бале, ният кардем. баъзан мушкилиҳо пеш омадан, чанд мушкилиҳо шудан бо Билолҷон, бо бародарон ки бо раҳмати падарам кор мекардан, бо ҳамаи онҳо ният кардем, вале ҳаминро як-ду мушкилиҳо дар байн баромад, ба таъхир гузоштем ба моҳҳои худо хоҳад феврал, агар иншоаллоҳ дар насибамон бошад. яъне дар арафаи зод рӯзи падар. бале. шумо бо студиои STV кор мекардед. ҳоло чӣ, фаъолиятатонро идома дода истодаед ё на? ё қатъ кардед? Не, қатъ накардем. бо акаи Саъдиҷон ки аз аввал маро дастгирӣ кардан, бисёр миннатдорам аз акаи Саъдиҷон. ҳоло акаи Саъдӣ намедонам ба дига кор гузаштага, дига занг бемеҳршидага. запис мекунему, дар чанд студия кор мекунам, дар студияи суруш медиа, чанд студио ки ҳаст ки бо онҳо кор мекунам. яъне бо Саъдӣ, бо студияи STV корро қатъ накардаед? Не. ва он суруди шумо бисёр сертамошобин шуд дар фазои YouTube. суруди хонахолист. ин сурудро падарат бояд месуруд ва падарат ҳам суруда буд ин сурудро. чанд миллион тамошобин пайдо кард дар муддати кӯтоҳ? ман рости гап дар шабакаи STV як моҳ пеш дида будам, як бом хел дида будам, 1,140,000. 1,140,000. ин хеле зиёд аст, хеле зиёд аст. офарин. ин гуна нишондод, ин гуна натиҷа ба ҳар кас муяссар намегардад. ин яъне муваффақияти шумо аст. аҷоиб. боз бармегардем ба саволҳое ки инҷо пешкаш шуданд. яъне гулҷаҳонро саволашро пешкаш кардем ва боз Асомиддин, додари ширини ман, паём фиристодааст. Асомиддин менависад ки мо шабона ба мусиқии зинда неву бо футбол машғулем. ки нависад? Асомиддин. рост мегӯянд ки ҳоли не. мо дар моҳи шарифи рамазон буд, мо бегаҳиҳо ҳар бегаҳ бо акаи Асомиддин дар он ҷо санъаткоро ҳар сол ки ин аз аввал буд ки раҳмати падарам мерафтанд дар он ҷо, футбол ҳама мекарданд. санъаткорон дар он ҷо буданд, як даста буданд онҳо. аз ҳамон вақт футбол мекарданд. то ҳоло ин ана шудааст. бале, то ҳол ҳамин 2-3 рӯз пеш ё ки ай моҳи шарифи рамазон сар шиданд, ё акаи Анис занг мезана, ё акаи Мунис занг мезана, ё ки акаи Умед занг мезананд. ман ки тайёрӣ мегӯм ҳо мерим. ки бозӣ мекунад дар он дастаҳо? дар он дастаҳо ҳоло дар масалан аз сарояндаҳо киҳо бозӣ мекунанд? ҳоло аз сарояндаҳо акаи Рустами Нур, акаи Баҳодур Ғафурзод, Рустами Нур. дар он ҷо мо дар он ҷо боз ки ҳофизо бисёранд. акаи Беҳрӯз дар он ҷо, бо акаи Низом, бисёр ҳама санъаткоро, пештар санъаткор. ки хубтар бозӣ мекунад, ки беҳтар бозӣ мекунад? ки хубтар ва ҳамин қашан медонам ки мо бозия наметавонам. чаро футболро дӯст намедоред? медорам, дӯст медорам. ихали ҳамин ҳаракат мекунам, ягон кас мезанам, ягон кас мезанам. ягон бор лоақал гол задаед? не, задагим варатаи холида, задагим
дар он ҷо бозингари хуб акай баҳодуру соз бозӣ мекунанд, зур бозӣ мекунанд, акай рустам, акай умедҷон ки Ровии умедҷони султонзод, акай умедҷон коргардон. бале акай умедҷон дар он ҷо бозӣ мекунанд. бале умед рафиқи ман аст, бисёр коргардони моҳир аст. баъдан ҳоло ду даста шудааст ҳофизо бисёр. Дар дастаи дигар акай хайриддин шариф, суруш холов, акай наимҷон сайдалӣ. Он ваё дига бисёри баъд мешем ака ду стадиона мегирем бозӣ мекунем. Пештан дастае ки падарам шо будан, падарам Садриддин буд. бале акай Садриддин буд. ануш ҷон, як занги телефони аст. алло, мутаассифам, як бори дигар занг бизанед, такроран занги шуморо имкон дорем ки қабул кунем. телефони мо 446 107 107. яъне Садриддин дар як даста бо падари шумо бозӣ мекард. то ҳол аст акай меҳрубони равшан ва шодравон суҳроби сафарзод низ. бубахшед, як бори дигар занг бизанед. телефони мо фаъол аст. як бори дигар такрор мекунам 446 107 107. баъди чанде суҳбатро боз идома медиҳем. бо Анушервонро Ғафурӣ саволҳои худро пешкаш кунед ва тавассути YouTube низ метавонед моро тамошо кунед. Азия плюс TV чунин шабака дар YouTube ҳаст. алло, салом алейкум. алло, бифармоед. мутаассифам, баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. бо мо бимонед шунавандаҳои азизу гироми қадр.
ما رو ادامه میدیم شنونده‌های عزیز و اینجا НР یکی از шунавандаҳои радио Азия Плюс нavishta аст: Баҳром всегда будет жить в наших сердцах. Баҳром был и остается нашей легендой. Спасибо вам большое. Это на самом деле так. و таронаҳои Баҳром садо медиҳанд, дар феҳристи таронаҳои мо ҳастанд, ҳар рӯз садо медиҳанд. яъни имрӯз не фақат, ҳама рӯза таронаҳои Баҳром садо медиҳанд ва умуман алоқамандони ҳунари Баҳром хеле зиёданд. Анушервон, ман мехоҳам шумо дар бораи умуман бойгонии падар ҳарф бизанед. ман шунидам ки бойгонии падар, бойгонии эҷодии падари шумо Баҳром Ғафурӣ хеле бою рангин аст. яъне буданд таронаҳое ки натавонист бисарояд. хеле зиёд теъдоди таронаҳои зиёди Баҳром Ғафурӣ носуруда монд. ҳамин тавр аст? бале акаҷон, вақте ки падар аз дунё гузаштанд, падар ҳамин вақте ки зинда буданд, як одат доштанд ки ҳамин шахси эҷодкор чи дар роҳ, чи дар куҷое боши набоши, вақте ки ҳамин як суруд ба ҳамин фикрат меояда кард, раҳмати падарам сразу ҳамин мегирифт телефонаву запис мекард дар ҳамин диктофони телефон. баъдан ҳамун телефонашро гирифтем, як тақрибан як 200-250 суруди носуруда дар бойгониш дошта кард. 200-250 суруд? бале. аз ин сурудҳо ягонтаашро шумо истифода бурдед ё на? бале истифода бурдем. моли худо хоҳад рӯзҳои наздик пешкаши мухлисон мегардонем. масалан кадом сурудҳоро шумо интихоб кардед? дар он ҷо суруде ки бо шумо навистем. бале, матнашро ман навистам. бале, ин тарона? бале, ин тарона будан. баъдан бо як суруди дигар буд, мерам аз ин ҷо. баъд рақси бухоро буд. ҳоло тақрибан 3-4 ташро чӣ кардем, танзим кардем. худо хоҳад пешкаши мухлисон мегардонем. ва Баҳром, ман мехостам дар бораи умуман он фоҷиа ҳарф бизанем. яъне дар он фоҷиа ҳамаи мо ва ҳамаи шунавандаҳо медонанд ки масалан бо иштироки яке аз прокуророн шуда буд. ҳоло чӣ гуна аст ин вазъият? яъне шумо он нафароне ки сабабгори ин фоҷиа шуда буданд, бо онҳо тамос доред ё на? яъне ҳамун прокуроре ки сари фармони мошин буд? бале, чунки он дӯсти падари ман буд. исмаш чӣ буд? исмаш Ислом. Ислом, бале. ва ҳоло ба хонаи ҳамдигар меравед, ҳамдигарро мебинед ё на? рости гап надидаму, лекин бисёр мисол хабар мегиранд. ки хабар мегирад? аз хонаводаи Ислом касе хабар мегирад? бале, бисёр мисол дастгириам мекунанд. аҳа. ва шумо Исломро худашро дидед аз пеш ё на? не, рости гап надидам. надидед? ба хонаи шумо меоянд? ки меояд? падари Ислом, бародари Ислом, ки меояд хабар бале, гирад? ҳамашон омада буданд. ба падараш ҳам омада буд. барои мисол омада буданд ки хай мо гуфтем хай дӯст буданд. мо Исломро дида будем пеш аз ин фоҷиа. ғайр аз Ислом боз дар он автомашина касе дигаре ҳам буда? намедонам рости гап ки будам одам. падарам будану одами семашро намедонам ки буд. ва аллакай 1 сол гузашт аз марги падар. санг гузоштед? бале, ҳамун 7 август аз дунё гузаштан рӯзи ба фикрам 3 рӯз ё 4 рӯз баъдаш ки ҳамкурсонаш хеле гуфтанд ҳаминро мо мехоҳем ки аз номи мо шавад. акай Фарух, акай Насим, акай Комил, бисёр ҷад бародар ҳамкурсонуш, дӯстонуш бисёр хоҳиш карданд ки мо мекунем. гуфтем хай карданд. бале. чӣ навиштанд дар санги рӯи гӯраш? суруде дошт ку умри мо мераваду номи наку мемонад. ҳамин сурудро хонда буд. умри мо мераваду номи наку мемонад, лаҳзаҳо мегузаранд дидаву рӯ мемонад. ин ҷаҳонест пури дар барои ҳама кас, ному нанге ки ту дорӣ аз ту ин мемонад. ҳаминро навистем. 4 мисраро дар санги рӯи гӯраш. Анушервон, киҳо ба хона меоянд аз руфақои падар, аз рафиқони падар? киҳо ба хона меоянд?
хабаргирӣ? ҳамаашон меоянд ака, чи рафиқи наздике доштанд, чи дар дӯстишон то дами марги падар буданд, ҳамаашон меоянд, хабар мегиранд, занг мезананд. Шахсоне ки дӯстоне доранд ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд, онҳо мисол дар тамосем, мепурсанд ягон чи мисол гап мезанем, бисёр хабар мегиранд ака, аҳвол пурсӣ мекунанд. ман замоне медидам ки ҳамроҳи падари шумо яке аз коргардонҳои ҷавон музаффар шодиев зиёд робитаи ҷодӣ дошт ва падари шумо дар яке аз филмҳои музаффар шодиев низ нақш офаридааст ва ҳамчунин садои падари шумо дар филмҳои музаффар шодиев садо медод. имрӯзҳо шумо бо музаффар шодиев ҳамкорӣ надоред? дорем. Акай Музаффар аз хурдӣ бо падарам буд, мисол на танҳо дар як кино, балки ба фикрам дар ду киноаш падарам иштирок карданд, вале дар ҳар як ҳамин киное ки Музаффар Шодиев пешкаши мардум карда буд, суруди падарам буданд дар он ҷо. Вай ҳамчун додари раҳматӣ буд, бисёр робитаи, яъне ҳамчун бародар буданд, бародар буданд. То мисол мебинад, мисол мега Ануш хай чикор кун, вай ранги фарзанди падарам буд, то зира меояд гав мезанем, то зиёд яъне дӯстӣ доред. бале бале. баъди чанде бо суҳбатро бо Анушервонро Ғафурӣ идома медиҳем. дӯстони азиз, ҳоло машрӯҳи қурби асъор ва машрӯҳи вазъи ҳаво.
меҳмонҳоеро ки нав пайвастанд ба барномаи мо меҳмон дорем. Писари Баҳром Ғафурӣ, Анушервон Ғафурӣ меҳмони мо аст ва инҷо бисёре аз мухлисони падари шумо менависанд ки сипос ки Баҳромро ёд кардед, сипос ки Писари Баҳромро даъват кардед ва дар ин лаҳзаҳо ман мехоҳам ки боз ҳам рӯ биёрам ба саволҳое ки ин замон пешкаш шудаанд. Инҷо сипос навиштааст НР. Спасибо вам за передачу, которую вы организовали для нас, поклонников Баҳрома Ғафурӣ. Мы любим тебя, Баҳром, пишут поклонники вашего отца. Ва инҷо боз аз Федератсияи Русия аз дигар ҷойҳо менависанд ва ман ёдам ҳаст ки Баҳром ба хурсандиҳои мардум ба тӯи усури муҳоҷирони меҳнатӣ ба Федератсияи Русия зиёд мерафта, на? бале. дар ин бора қисса бикунед. Ба кадом шаҳрҳо сафар мекард бисёр? ба шаҳри Москав, ба шаҳри Санкт Петербург. Алло, салом алейкум. салом алейкум ахай Рӯзҷон ва Анушервон, салом мегӯям. Валейкум барсалом. Алейкум салом. саломат бошен. Сайфулла ҳастам, ҳамкасби шодравони азиз ва хеле рости суханҳои беҳтарин гуфтем ва ба қавли суханҳои тоҷиконаи мо ки аламои моро боз рӯзанондем ва ба некӣ ёд кардем ва рӯҳашон шод бод. аслан ки як фарди хеле хубе буданд ва ба ин шаҳбачаи азиз низ беҳтарин хушбахтиҳои зиндагиро таманна дорам ва чун ҳафтаи оянда иншолло ки як сарашонада сар мекунам ба қавле. як хоҳиш доштам аз Анушервонҷон ки як раваншод падар як хеле ҳам суруди хубе доранд бо номи умри ман мераваду ёди ту ҳаргиз наравад ва ман мусиқиина хеле дӯст медорам, хеле зиёд дӯст медорам ва чун дар маҳфилҳову тӯйҳои мардум ки меравем ҳангоме ки ровӣ сухан мегӯяд ва ман ҳатман мусиқии ин сурта менавозам ва рости хеле ба ман писанд аст ва мехостам навохта бошам ана ҳамаи порчаҳо ки як тикаи аз анамаи оҳанга ва Анушервонҷон бифармоянд ҳамин сурта хеле беҳтарин мешавад, хуб мешавад. бисёр хуб. ва шумо худатон низ бисароед якҷоя ҳамроҳи Анушервон, фикр мекунам ки хуб мешавад. хуб ҳам хел кунем. бале, биёед. ман ин зер садои мусиқиро мегирам, паст мекунам. марҳамат, шумо сар кунед ва ин навозандаи хеле моҳиранд ин шунавандаи мо. бале, сайфулла ҳастам. сайфуллоҷон, бинавозед, шурӯъ кунед. یک سال بی بهرامی، یک سالی که بهرام دیگر نیست. عمری من میرود یادی تو هرگیز نرود، از دلی غم زدم میری تو بدون نشود، گر بمیرم زی جفایی تو بر خاک بیروم، تو دیشی سینت از این دل بیرون نشود. عمری من میرود تو یادی تو هرگیز نرود، عمری من میرود تو یادی تو هرگیز نرود. زنده باشی اکا. сайфулло, шумо маро гирёндед. ками дигар мондааст ки инҷо фарёд бикашаму гирья бикунам барои Баҳром. сипос сайфулло, сипос сайфуллоҷон. рӯди ёди шодравон Баҳром Ғафурӣ ҳеҷ гоҳ аз ёди мухлисону ҳаводорону дӯстонаш намеравад. албатта. ташаккур сайфуллоҷон, сипосгузорам. ин қадар таронаи зебо умри ман мераваду ёди ту ҳаргиз наравад. ва сайфулло инро аз сатҳи овози худаш хонд. шумо аз сатҳи овози худатон як порчаи ин таронаро замзама бикунед. عمر من می رود و یادی تو هرگیز نرود،
از دل غم زده ام میری تو بیرون نرود عجیب. گر بمیرم بی وفایی تو بر خاک بیروم سوزش سینه کم از این دل بیرون نشود عمر من میرود و یادی تو هرگیز نرود عمر من میرود و یادی تو هرگیز نرود. عجیب. الو، زنگ تلفن دیگر رو قبول میکنیم. درود بر شما. الو. بله گوش میکنم. حرف بزنید. الو. متاسفم. خوب دوستانی عزیز، برنامه رو ادامه میدهیم و زنگ‌های تلفنی شما رو امکان قبول کردن داریم. 446 107 107 رقمی تلفنی ما است. اینجا سیفالله شهبچه رو تبریک کرد و شهبچه گفت عجب کیف کردم وقتی که سیفالله شهبچه گفت. خیلی میخواهم که این لحظه رو ببینم، یعنی انوشروان پسری بهرام غفوری رو در سر تخت بخت ببینم، خوشبخت ببینم. الو. بله گوش میکنیم. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. بله حرف بزنید، گوش میکنیم شما رو. من نخواستم که باز یکان سرود دیگر میتونستند خوانند. بله میتوانیم بخونیم. شما محسن هستید؟ بله. محسن جان البته میخونیم برای شما. کدام سرود رو میخواهید که بخونیم؟ از همه سرودی دوست می‌داشتم. بسیار خوب، تشکر محسن جان از همه سرودی که دوست می‌دارید. این محسن یک شنونده خردسال ما است. در دوام یک روز ممکن که 100 بار زنگ بزند. مخلص شما است، مخلص هنری پدری شما است. اگر بگویم اشتباه نمیکنیم هر روز زنگ میزند و ترانه رو درخواست میکند. چی ترانه رو که میخواید؟ بیایید ترانه شوخ رو بخونیم. شوخ؟ بله. ترانه شوخ کدام ترانه شاید خونیم؟ کدام ترانه باشد؟ مثلا از ترانه های شوخی بهرام غفوری کدام ترانه هایش بسیار بیشتر در توی سروده میشد؟ بیشتر در توی ها درخواست میکردن که سرودی همین گلاندام ها بسیار میکردن. بعدا سرودی بسیار داشت و غیر از گلاندام باز یک ترانه دیگر داشت، یک گلی جان. بله. بیاد گلی جان رو میسریم. امشب میام با دیدنت گلی جان، خماریم از ندیدنت گلی جان، هر جا میری سراغت را میگیرم، اگر میخوای برای تو میمیرم، هر جا میری سراغت را میگیرم، اگر میخوای برای تو میمیرم. دل 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 جانکم دل 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 جانکم دل دل دل. عجیب. الو، سلام علیکم. سلام علیکم اکی ارزو. و علیکم بر سلام. سلامتون خوبه که جان؟ تشکر، ممنونم از شما. مبارکی روز جمعه. با شما هم مبارک شود روز آدینه. رحمان اکی جان. ایمو انوشرونро پروژه میاد سرودی من با تو چی کاری کنم آید زمزمه میکردم. البته تشکر با شما. من با تو چی قهری کنم؟ من با تو چی قهری کنم، من با تو چی قهری کنم، دلبری آزرده ای من، کاری تقدیر همین است خطا خورده من. من با تو چی قهری کنم، من با تو چی قهری کنم، دلبری آزرده ای من، کاری تقدیر همین است خطا خورده من. نمیدانی عجیب، مثل گویا که صدای بهرام زنده شده باشد. صدای عجیب لنگیز مانند از صدا به صدای بهرام. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام.
من اکبر هستم. اکبر جان خوش آمده. اوه اکبر درود. درود بر شما. درود. چیو درود هوای نیم گرم نیم ساقین. ما خوبیم. اتاق ما سالخین است. کاندیسیونر کار میکند. نشستیم همراهی انوش جان. طولی 2 ساعت است که همراهی شما هستیم. خیلی زیباست. من شنیده ایستادم. خوب از 2 ساعت من واقعا شما رو دریافت کردم. خیلی صحبت‌های جالب است. پس بنوازید و ما کیف کنیم. همه شنونده ها کیف کنند. تشکر زیاد. من راستی از یک شنونده درخواست شده بود من با تو چه کاری کنم. همونا من میخواستم که با همراهی برادر انوشرون زمزمه کنیم با گیتار که خیلی اگر زید نباشین. زید نیستیم. با کمال میل بنوازید. من با تو چه کاری کنم. من با تو چه کاری کنم. بذاری رو بندایی اکبر احسن بر شما. تشکر. این صدایی که آوردید این نی بود؟ صدای چی بود؟ من نفهمیدم. نه این صدای هوشتک است. هوشتک بود. این قدر زیبا هوشتک میکشید. یک بار دیگر بدون گیتار هوشتک بکشید. بدون گیتار. اوه با هوشتک میدونید با هوشتک اکبر جان با هوشتک آلوفته کردی خطا گلندام رو بزنید. خب با هوشتک اوه عجیب. براو. این قرصک اکبر جون برای شما صدا میده. تشکر زیاد. شما لطف داره. سلامت باشید. برای شما برای کار تمنون میکنم. تشکر زیاد. من راستی یک باعث سربلندی من است که یک وقت ما در سفر بودیم بیرون از تاجیکستان و یک نفر از قزاقستان بود سرودی بهرام غفوری رو زمزمه میکرد و ما رو پرسیده بود که شما می سرود رو شنیده اید؟ کدام سرود بود؟ فرشته ما بی کجایی من صورتهای هوایی مثالی تو ندیدیم عزیزم. تشکر. ما در استانبول ترکیه بودیم و از زبان یک نفر قزاق این مصرع‌ها رو شنیده برام خیلی جالب بود و او با یک ذوق تمام این مصرع‌ها رو می‌سرود. تشکر اکبر جان. سپاس میگویم برای شما برای کار. روزی خوش تمنا میکنیم و واقعا هم باعث افتخار است وقتی که یک ملت دیگر خواه قزاق است خواه لور ترک و آذر و بلوچ است وقتی که سرود تاجیکی را میخواند واقعا غرور ما بالا میرود و فخر میکنیم. خلاصه بعد چند باز صحبت را با انوشرون ادامه میدهیم. در خط علاقه باشید.
саволҳое ки тавассути вайбер омаданд. ҳам савол, ҳам дархост. Шамшод Юсупов, дуруд. Шамшод менависад: салом Орзу ҷон, хуб ҳастед? Хаста набошед ҳеҷ вақт. Меҳмони хаста набошед ҳеҷ вақт. мехоҳам меҳмони барномаро, ин ҷавонро хайрамақдам бигӯям, хушомадед бигӯям ва хоҳиш кунам ки як суруди падарро зинда бихонад. Навиштааст Шамшод Юсупов. Ва баъд аз Шамшод боз НР, яке аз шунавандаҳои доимии радиои Азия плюс, навистааст: к вам просьба, пожалуйста, Анушервон, спойте песню «Дар ин замона худо медонад». бале, дар ин замона худо медонад. як عاشقی میماند عاشق نمیماند. یک ترانه پدر است. بیایید این ترانه رو زمزمه بکنیم، خواهش مخلصان رو اجرا کنیم، بعد صحبت رو ادامه میدیم. بیا که دل به سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم، ندارد و جهان تا بی غمی تو، ندارد و جهان تا بی غمی تو، من عمرم را به غم های تو دادم، من عمرم را به غم های تو دادم، در این زمانه خدا میداند عاشق میمانم عاشق نمیمانم، در این زمانه خدا میداند عاشق میمانم عاشق نمیمانم. لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لای لا لای لای لا لای لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لای لا لا. عجیب عجیب. یک زنگ تلفنی است. الو، سلام علیکم. من صدای شما رو نمیشنوم، بلندتر حرف بزنید. الو، حرف بزنید بلند بلند. متاسفم، من صدای شما رو خوب شنیده نمیتوانم. یک بار دیگر زنگ بزنید. منتظر زنگ تلفنی شما هستیم. اینجا شبنم می نویسد. شبنم، درود بر شما. شبنم نوشته است: سلام، هیچ وقت بهرام از یاد ما نمی رود، الله رحمت کند. بعد انوشروان، برای انوشروان بخت میخواهم. همین سرودی عمر من میرود رو یک بار خونید. و ما عمر من میرود رو با فکرم خونده بودیم. وقتی فهمیدم که این دنیا رو ترک کرده است، قریب چند وقت به خود نآمدم. می نویسد شبنم. حالی هم آوازش رو میشنوم. خدا رحمت کند. نوشته است شبنم. باز یک شنونده ما با نام الله بزرگ نوشته است: یک مصرع سرودی پدر رو زمزمه کنید. من نظام با برادرم انوشروان قلاهای بلند در صنعت مثل پدر بهرام غفوری رو تمنا میکنم. و اینجا باز سفرف، یکی از شنونده های ما نوشته: سلام علیکم از مسکو، خوب هستید؟ خوبیم. سپاس میگویم بر شما. الو، سلام علیکم. الو اپا. سلام. میتونید باز یکم سرودی شوختر رو خونید؟ محسن، اوه محسن، من چی بگویم؟ البته میخونیم. خیر، انتخاب میکنیم. حالا از بین سرودها یکم سرود. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. نوع من دلشاد است. من از شهر مسکو زنگ میزنم. دلشاد جان، خوش آمدید. رقمی شما برآمد. بله، رقمی مسکو است. حرف بزنید، گوش میکنیم شما. بله، سلامت باشید. من اول از نام خودم، بعد از نام این اینجا چند مهاجر بچه، چند برادری که با همراهی من است. اون برادر پسری شادروان بهرام غفوری رو در نزدیکی توی خرسندی داشته است. انا تبریک میکنم. بعد از اون خواهش دارم که همون سرودی شادروان بلندم رو یک زمزمه میکرد. ما بسیار خوشحال میشدیم. تشکر بر شما. نام شما چی است برادر؟ دلشاد. سپاس میگویم بر شما و به همه بچه هایی که حالا در کنار شما نشستند و ما رو گوش میکنند و توسط یوتیوب ما رو تماشا میکنند. من سلام میگویم به همه مهاجران مهنتی که در قلمروی فدراسیون روسیه هستند. به همه شما برای کار میخواهم. در این زمانه پر از مریضی، پر از پاندمی، پر از بیماری، خودتون رو احتیاط کنید. این یک. دومش، دلشاد جان، شما خواهش دل ما رو گفته. این سرود رو من خودم سلامت باشه. اینجا
اینجا بسیار بچه‌هایی که اینجا شدن همش با خیلی زنگ میزنیم چند نفر از اینجا شدن تماس گرفتن نمیتونیم بسیارتر. چند نفر یعنی کی هستید؟ بیاید نام به نام بچه ها رو نمبر کنید. اینجا همراهی من خورشید جان است، خورشید جان، رحمیدین است، رحمدین، رحمت الله هست، رحمت الله، اسکندر هست با همراهی من. اسکندر، رحمدین، خورشید، رحمت الله، به همه شما سلام بچه ها. سلامت باشید. اینجا هم اشتان شما را گوش میکنن، بسیار هم خرسند شده. تشکر، برای ریکورد تمنا میکنم. سپاس میگویم برای زنگ تلفنی. دلشاد جان اکنون گوش کنید. این ترانه را من خودم دوست میدارم. اولفته کدی خودت گلندم. ما در ابتدای برنامه سرود بودیم، ولی من فکر میکنم که به صحبت امروز را اگر باز به همین سرود به انجام برسانیم خیلی خوب میشود. ولی پیش از این باز سفر یکی از شنونده های ما نوشته است آرزو یک خواهش داریم از انوش یک سرودی غریبی خواند خیلی خوب می شود. ما سرود غریبی مهاجر بچه رو خواندیم و اکنون چون فرصت کم مانده است بیایید همون سرود شوخی گلندم رو زمزمه بکنیم تا تب شما بریده بگردد و اینک من خواهش میکنم از انوشروان. گرم سلامتی کلون. گلندم نمیدانم با کی هستی، گلندم تو سکوتم را شکستی، کبوتر وار در باغ جنونم، از این شاخه به آن شاخه نشستی، کبوتر وار در باغ جنونم، از این شاخه به آن شاخه نشستی، آلوفته کدی خطه گلندم، چادر بسرت نمازشم، آلوفته کدی خطه گلندم، چادر بسرت نمازشم. براو، به به به، عجیب. الو الو الو. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. روز بخیر باشد. روز شما هم بخیر باشد. خودتون رو معرفی بکنید. استاد خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ ممنونم، تشکر. من سعی جان قلندرف استاد. سعی جان قلندرف، خوش آمدید به برنامه ما. زنده باشد، سربلند باشد. من این پسری استادم بهرام جان غفوری را خیر مقدم میگویم. برایش تنشیتی خانه آباد خواهانم در جاده صنعت قله‌های بلند را تمنا میکنم. از انوشرونر جان خواهش میکردم که سرودی استاد بهرام غفوری یک سرود دارند، سرودی ندیدی ها ندیدی صدف های سرشکم، همین را با صدای زنده میخواندن. من تمنای آن رو دارم که همیشه به قله‌های بلند برسند، یعنی که روزی استادم بهرام غفوری شما هم خیلی خوب میسرایید. حاضر زمزمه کردید، من کیف کردم. یک بار دیگر زمزمه کنید. که آرزو جان، من سعی جان قلندرف هستم، دوستی و شادروان بهرام غفوری. من همچون استاد صنعتکار هستم، صنعتکار یعنی که مشهور نیستم، نه که مثال ما با استاد بهرام غفوری همکاری زیست داشتیم کم کم. راست گپ راهشان شاد باشد، جایشان جنت باشد. افسوس که از بری ما رفتن، این لحظه ها ما تنها موندیم. با آن خاطر که مثال من یعنی که خفا موندم، چون که من معیوب هستم، نابینا هستم. مثلا هر کوشش و تلاشی که من داشتم با کمکی استاد بهرام غفوری. تشکر میگویم به شما. تشکر، سپاس برای کار. چون فرصت کم است صحبت را به انجام میرسانیم، وقتی به برنامه جدا شده هم خاتمه مییابد. به همه شما برای کار تمنا میکنیم و بالاخیر باز یک پیامک دیگر اومد از جانب شاهرخ. نوشته است سلام به انوشروان و کل کارمندان رادیو آزیا پلوس. استاد بهرام غفوری را ما هیچ وقت از یاد نمیبریم، در دل ما زنده میماند، آخرتشان آباد باشد. از انوشروان یک خواهش داشتم، همراه شان امسی یک تا سرودی پدر میخوندند، بخشیده به بهرام غفوری شادروان. باقی سربلند و خانه آباد باشید. خلاصه مخلصان
падари шумо имрӯз шуморо мепарастанд, зеро ман фикр мекунам ки садои Баҳром Ғафурӣ дар ҳанҷараи шумо, дар гулӯи шумо нишастааст. Зеро вақте ки суруд мехонед, садоятон ин қадар монанд аст ба садои падаратон. Ман сипос мегӯям ба шумо, барои кор таманно мекунам, хушбахтӣ таманно мекунам. ва чун шумо шаҳ мешавед, яъне зан мегиред, домод мешавед, таманно мекунам ки хушбахт бошед. ба шумо зиндагии зебо, пур аз нишод, пур аз фараҳ таманно мекунам барои кор ва иқболу обурӯ. Рамон акаҷон. Хит